салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Ҳидоят Фатиҳ Доған яъне Ҳиҷрӣ ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шид ва дӯстони худ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. фатиҳ Доған 25 декабри соли 1989 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст ва инчунин мактаби он ҷоро низ хатм кардааст. Фатиҳ Доған баъди хатми мактаб ба донишгоҳи бо номи Кония Солчук ва факултети синемо ва радиои телевизионӣ дохил мешавад ва дар баробари таҳсил карданаш инчунин таълими махсуси актёриро низ мегирад. баъди гузашти солҳо ӯ донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад ва баъди хатми донишгоҳ аввалин бор муддати 4 сол дар яке аз корхонаҳои Ясин Усту гуфтани шахс ҳамчунин атистент кору фаъолият мекунад. Фатиҳ Доған аввалин бор дар филми Сағир Одаб бо лаёқати хубе ҳунарнамоӣ кардааст. аз сабабе ки ӯ истеъдоди ҳунарии хубе дошт, ӯро ба яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Кертенкеле яъне Ҳидоят даъват карданд ва ӯ низ ин даъватро қабул кард. баъди нақшофарӣ кардан дар ин филм ӯ бисёр дар байни мардум машҳур шуд ва ба ӯ бисёр пешниҳодҳои силсилафилмҳо шуд. Фатиҳ Доған то ҳол оиладор нашудааст ва аз ҳаёти оиладориаш дар ягон ҷо ягон хабаре нест. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Фатиҳ Доған ҳунарнамоӣ кардааст. Фатиҳ Доған дар соли 2006 дар филми Сағир Одаб ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2007 бошад ӯ дар филмҳои Ашк Ениден, Севгили Гунорум ва боз дар филми Чок Гузелтим нақшофарӣ кардааст. дар соли 2008 ӯ дар филми Каек Принсес бо муваффақият ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2010 бошад ӯ дар филмҳои Ҷескин, Пичак ва боз дар филми Дале Деврӣ ҳунарнамоӣ кардааст. дар соли 2012 бошад ӯ дар филмҳои Курд Кануно ва боз дар филми Гер Айруму нақшофарӣ кардааст. соли 2013 бошад ӯ дар филми Ен Юзун Юзул нақшофарӣ кардааст. дар соли 2014 бошад ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Кертенкеле яъне Ҳидоят дар мавсими якум ва дуюмаш бо тахаллуси ҳиҷабӣ ва боз дар филми Ҷилкенсане университети бо тахаллуси Абиден нақшофарӣ кардааст. соли 2015 бошад ӯ дар филми Кертенкеле яъне Ҳидоят дар мавсими сеюм ва чорумаш бо тахаллуси ҳиҷабӣ ва акинҷӣ нақшофарӣ кардааст. дар соли 2017 бошад ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Бахтияр Алмаз нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шид ва дӯстони худ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоротон бод. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Ҳидоят Седат Осун яъне Санам ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шид ва дӯстони худ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. Седат Осун ҳунарманди машҳуре ки мо шумо ӯро бисёртар бо тахаллуси Санам ки дар филми Ҳидоят нақшофарӣ кардааст мешиносем.
13 توسون 6 اپریل سال 1990 در شهر استانبول ترکیه به دنیا آمده است. حیات کودکیش را باشد در شهر استانبول ترکیه گذرانیده است و این چنین مکتب میانه و لیسه آنجا را نیز ختم کرده است. از بس که او بسیار شوق و هوس هنرمندی داشت، بعد ختم مکتب به دانشگاه آیدین شهر استانبول در فکولته هنرپیشگی دراما داخل می شود. 13 توسون اولین مرتبه سال 2008 وقتی که در کورس اول بود در برنامه زیباسنم ترکیه اشتراک می نماید و صاحب جای اول می شود. بعد گذشت سالها 13 توسون دانشگاه را با موفقیت ختم می کند و به نقش‌آفرینی فیلم ها و سلسله فیلم ها شروع می کند. 13 توسون ماه سپتامبر سال 2018 با دوست داشته خود ایمن عادل اویله برپا می کند، یعنی خانه‌دار می شوند. 13 توسون ایمن عادل یک سال کلانتر می باشد. می گذاریم به فیلم ها و سلسله فیلم هایی که 13 توسون نقش آفرینی کرده است. 13 توسون سال 2013 در سلسله فیلم بالایی با تخلص گل نقش آفرینی کرده است. سال 2015 باشد او در سلسله فیلم معجزه با تخلص میزگین نقش آفرینی کرده است. از سال 2015 تا سال 2016 او در یک از سلسله فیلم های مشهور با نام کرتنکله یعنی هدایت با تخلص گیزم یعنی صنم نقش آفرینی کرده است. سال 2016 و 2017 باشد او در سلسله فیلم یونس امره با تخلص مجم سلطان نقش آفرینی کرده است. دوستان عزیز، اینک ما به انجام برنامه رسیدیم. برای پیشرفت کار ما و شما در کامنتر فکر و عقیده هایتان را نویسید و در ویدیو لایک گذارید و اینجوری در کانال ما ابونه شید و دوستان خود دعوت نمایید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا یار مددگارتون باد. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال شرف مدیا. امروز ما تصمیم گرفتیم که درباره یک از قهرمان‌های فیلم هدایت مهتاب بایری یعنی تولین به شما معلومات دهیم. برای پیشرفت کاری ما و شما در کامنتر فکر و عقیده‌تون را نویسید و در ویدیو لایک گذارید و اینچنین در کانال شرف مدیا ابونه شوید و دوستان خود دعوت نمایید. برای دقتتان تشکر زیاد. به شما تماشای با فراغت خواهانم. مهتاب بایری 15 مارس سال 1977 در شهر ماردین ترکیه به دنیا آمده است. پدر مهتاب معلم بود و اصل پدرش از شهر دوزجه ترکیه می باشد. از همین سبب به دنیا آمدن مهتاب پدرش او را به زادگاه خودش یعنی به شهر دوزجه می برد. مهتاب بایری باشد در شهر دوزجه به وایه می رسد. بعدا مهتاب به شهر استانبول می رود و در یکی از لیسه های شهر استانبول با نام ففا تحصیل را ادامه می دهد. مهتاب بایری از خردی بسیار شوق و هوس هنرمند شدن را داشت. از همین سبب او بعد درسهایش به یک چند تئاتر رفته مشق هنرمندی را می آموخت. بعد از ختم مکتب او نتوانست که به دانشگاه داخل شود و بعدتر او باز به شهر دوزجه برگشت و در یکی از تئاترهای آنجا کار و فعالیت را شروع نمود. بعد مدت او مبلغ کفایه به دست آورد و به دانشگاه دولتی شهر انادولو و کنسرواتوری داخل شد و بعد ختم دانشگاه او در یکی از مکتب‌های زادگاهش 2 سال همچون معلم صنف‌های ابتدایی کار کرده است. مهتاب بایری نقش‌آفرینی را در فیلم‌ها و سلسله فیلم‌ها از سال 1995 آغاز نموده است. اولین مرتبه او در سلسله فیلم فورتنالا نقش آفرینی کرده است. سنه 10 اکتبر سال 2018 مهتاب در اینستاگرام خود وفات پدرش را اعلام کرد. فیلم‌ها و سلسله فیلم‌هایی که مهتاب بایری نقش آفرینی کرده است: